روژا پنجشنبه روژایکی یا ماه رمضان لباجار قامشلویه. بازار د تفگرک چالاک دنه. ولگوری شوپاندنا بازار و نرینا ولاتیان گو هنک بوهابون درکتیه هولی. لعالیه کدن همو مال خوارن جی د بازار ده بردست. کمیره دنگ امریکا نرینا ولاتیان د بازار قامشلو ده جبو ماه رمضان شوپان. والله اسعار خدي وهرو هن يجي ولوهن يعني هن مواد هن قلم هن بهان وقلم هن ارزان طبعا حال نوع شيء مثلا كان مثلا بين سر بنير مقارنين مثلا مربى بزعتر ونار شحرت السياسه ترى دنيا هينك واجولو بي ميتاك الحمد لله يا رب خير وسلامات ان شاء الله بصحه مع عالميته بسر ما دجي باجان كيلو بدسدو بنجي ورقي بدسدو ورقي يعني زيدي قوتان ملتلو يعني عالم قش فقير وضع عالم موسم جيتنا تعبان. لا والله اسعار باشن يعني بالنسبه روجي وقد بيجن بكي باش سازین ریوبریا خسرجی ینتی کلدار دو بازار او چابدیریا نرخی مالین فروتنی د آماده باشیه که آورته دنه جبو ماه رمضان. اوین عزم ریوبرا اوفیسا چابدیریا نرخی مالین فروتنی یا شارداریا مزن آباجاری قامشلو دبیجه گو سازین ریوبریا خسر ینتی کلدار به بازار د آماده باشیه که آورته دنه. جبوي روجي طبعا جولاتي منها مكسفان تندري سوق كده وطبعا مواد هنا او وكغوتي اولوياتي روجي هنا سرواجتي دقيقاندن يعني ويروجاها كم يك باش درباس بو تمرهندي منتي صلاحيه بو او جي ما قرت ونهاجي جولاتي ما منتشر سوق كده جبوا مواد منتهي عصائر بن اسعار بن اسعار زياده بن لانه تعميم سر حمتشتي سر اسعارها مدرخستيا اسعار هاتنا حداندن نسبتها ربح جهاتي حداندن لعالیه کدین کوم اسلامی رادیکال مینا داعشی هوددن دمها رمضان ده اصلا ایریشن خو ین تروریست زیده بکن جبر ویجی هیزن اولکاری باجاری قامشلو د آماده باشیه که آورته دنه جبو پاراستنا اولکاریا باجاری قامشلوی د ماه رمضان. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.